Om Swastiastu. Inggih semeton sami rajeng rawuh ring video titiang. Nah, sanemangkin titiang jagi makarya video indik entik-entikan. Inggih sapunapi videonya ne durus piar seyang. Inggih semeton sami sanemangkin titiang jagi makarya video indek silih sinunggil taru sane pinih mautama. Sane becik inggih punika taru kelapa nggih utawi punyan nyuh. Ngiring piar sayang. Inggih semeton sami sanemangkin maosang indek taru kelapa nggih utawi punyan nyuh. Nah, punyan nyuh puniki ring Bali nggih wewidangan Bali nika akeh pisan kawigenanyane nggih. Nah, taru kelapa niki silih sinunggil taru sane pinih mautama ring Bali. Nah, napi mantan nggih. Nah, kepertama ring sajeroning taru kelapa puniki nika indek daunnya nggih. Ring daun nika wonten tiga nggih wonten busung nggih. Pertama nika wonten busung. Nah, niki busung daun nyuh ane paling muda nika ane busung nggih. Nah, busung niki akeh pisan kawigunanyane nggih ring Bali. Nah, kepertama ring Bali nika busung niki mau guna kaanggen upakara nggih. Nah, upakara sane kepertama nika pinih sering kaanggen nika ceper nggih. Niki canang utawi ceper iki saking daun nyuh sane muda utawi busung iki ceper. Das salar kaanggen tipat nggih. Nah, niki kawigunan saking daun nyuh utawi busung niki nggih. Nah, tipat niki. Inggih lanturang sanemangkin sampune niki nggih busung nika wonten slepan nggih. Nah, slepan niki taler akeh kawigunanyane nggih. Nah, patas kadi busung taler kaanggen ring sajeroning upakara nggih. Upakara jejahitan kadi tamas nggih. Besokan tamas miwah sane tiosan nika sekadi niki tamas nggih. Miwah alet genten nggih. Iki slepan nggih. Daun nyuh ane agak wayahan nika slepan nggih. Iki slepan niki taler mawiguna ring Bali. Nah, taler ring uparengga nggih nika taler presida kaanggen makarya sengkui nggih. Miwah caru langsah caru nika miwah sane tiosan nggih. Nah, selanjutnya enten danyuh nggih. Danyuh niki taler pinih mawiguna ring Bali nggih. Nah, presida kaanggen sang nggih danyuh puniki nggih. Nah, selanjutnya sampune maosan indek daun nggih, daun nyuh nggih utawi daunnya ne. Sanemangkin irangga maosang indek buahnya nggih. Nah, buah nyuh puniki pinih akeh nggih kawigunanyane. Taler akeh wonten
adan-adan nggih aran-aran saking buah nyuh puniki nggih. Buah sane cenik pisan ke bungsil nggih, ngedenan gede ke bawah bungka nggih, ngedenan gede ke kuud nggih. Kuud selanjutnya ane wayah ke nyuh nggih. Nah taler aran-aran nyuh ke taler akeh malih nggih. Wonten nyuh bulan, nyuh gading, nyuh mulung, nyuh sedamale, mewah sane tiasa ke akeh taler. Nah sane pinih becik ke pertama bungka punika nggih. Bungka punika akeh kawigunanyane ring Bali. Nah ke pertama ring upacara nika akeh ngen bungka, ring mecaru nika ngen bungka. Selanjutnya ring sejeronin bungka nyuh gadang nika taler presida ke angen ubat nggih utawi tamba nggih ke dedas angen obat panas nggih. Nah nika silih sinunggil kawigunaan bungka. Taler air kenten yeh bungka utawi bungsil nika dados kangen tua. Nah sira sane uning utawi nanin minum tua nika minuman tradisional Bali nggih. Nah nika silih sinunggilnya. Nah selanjutnya buah nyuh. Nah nyuh niki malih akehan kawigunanya nih. Nah nyuh ring Bali nika dados sarana nggih, sarana utama nggih ring sederanin upacara. Ring sederanin upacara pastika ngangen nyuh. Santukan nyuh puniki medaging nggih ring sederanin pejati nggih utawi dak sina nggih. Ki nyuh dak sina niki nggih. Nggih semeton sami wasang indek nyuh nggih sane mangken wasang indek kawentanan punyannya nggih. Nah punyan nyuh puniki presida kaangen wewangunan nggih, kaangen wangunan rumah nika santukan kayu nyanyi ke kuat nggih, nika dados kaangen bangunan nika nggih. Nah nika kawibunan punyan nyuh. Nah selanjutnya seronin akah nyuh ke taler mau guna nggih, mau guna presida kaangen ubat taler nggih. Nah nika wenten obat saking akah nyuh. Nah selanjutnya nenten je nika manten nggih akeh sejatinya kawigunaan saking punyan nyuh puniki. Nah lidi nyuh kemanten nika mau guna nggih silih silinginane presida kaangen makarya niki nggih ki ingke nggih niki saking lidi nggih. Nah niki pinih mau guna nggih nika mawinan punyan nyuh puniki mau guna pisan. Nah nenten nika manten nggih wenten niki taler niki saking kau nggih utawi batok nyane nggih, batok nyane niki dados kaangen bokor puniki nggih utawi genah bunga nggih. Nah niki saking kaun nyuh. Nah nika mawinan punya nyuh puniki pinih mau guna. Inggih semeton sami iraga madados jadma nggih ring kauripan sane mangkin punika patut pisan nggih minutin kawentanan itaru nyuh puniki utawi punyan nyuh puniki nggih. Santukan punyan nyuh puniki napi sane wenten ring anganipun nggih nika mawi guna nggih majeng kauripan iraga nggih. Iraga patut minutin sekali punika. Nah tarunyuh puniki saking don nggih, don punyanyane kantos lidin nyane punika kantos kaun nyane nika mawi guna majeng kauripan iraga. Nah iraga patut sekali punika nggih. Iraga patut mawi guna majeng ring kauripan majeng ring anak sane tiosa. Nah selanjutnya ring sedronin jagat sane mangkin punya nyuh puniki taler akeh kaangen bonsai nggih. Nah niki sedang ngetren mungkin nggih. Nah wenten bonsai kelapa nggih. Nah nika pinih becik kawentanan nyane. Inggih wantah sapunika kawentanan video titiang dumugi wenten kawigunaan nyane. Nggih yen wenten atur-atur sane nenten manut dumugi ampurayang.
Nggih, sebenarnya sami seksemo sampun miarsiang video tidang miring sareng sami lestariang taruh kelapa punya nyuh puniki mangdane ajak ke asri. Nggih, wonten sapunika tiyang sinap untuk para muasanti. Om Santi 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 Om.